فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَا أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ. Kazat će Allah dželešanu: jeste li vi zaveli ove moje robove da vas obožavaju ili su oni sami skrenuli s puta? Znači, skrenuli s puta. Put je i ranijim narodima bio jasan. Poslanici od Adema a.s. su trasirali pravi put i ispravan odnos prema Allahu dželešanu. Ali oni su hum dallu sebi, ili su oni skrenuli s puta. Skretanje s puta je bilo od strane ljudi. A sebil, put, je bio jedan svim poslanicima. Kažu mu fesiri neki ovdje, neće biti pitani svi lažni bogovi. Nego ovdje će biti pitani na sudnjem danu božanstva koje su ljudi smatrali bogovima, a oni nisu krivi za to, kao što su meleci. Ko je obožavao meleke? Ko je obožavao Božije poslanike? Ili ko je obožavao evlije? Ili imame neke, tako kako ko zove, zavisi u kojoj grupaciji. Te ljude koji su svoje robovanje Allahu dokazali i pokazali i zbog svog robovanja Allahu zaslužili džennet, a onda su ljudi skrenuli s njihovog puta i umjesto da ih uzimaju za uzore, uzeli su ih za božanstva. Takvi će biti pitani, jeste li ih vi skrenuli s pravog puta? I ovdje dolazi ovo pitanje, čovjek da se naježi, koja je odgovornost na učenim i pobožnim ljudima? Ne govorimo o poslanicima, poslanička dužnost je jasna. Znači, čovječe, ti kao pobožnjak i učenjak, bit ćeš pitan jesi li svojim postupkom, svojim riječima izazvao zabludu tih ljudi pa da te obožavaju. Pred Bogom odgovornost. A entum adlaltum ibad. Moje robove, vi jeste li u zabludu odveli? Znači, nad ovim pitanjem treba da se zamisli svaki učeni, pobožan čovjek, da nekoga ko njega smatra uzorom, ne daj Bože sutra da ne uzme za nekakvo turbe, za nekakav kabur, za nekakav mezar ili slično, da vrlo jasno se ogradi od tih stvari. Će biti pitanje ovdje za takvu vrstu ljudi. Am hum dallu sebil. Ili su oni izabrali krivi put i skrenuli sa jasnog puta. Kalu subhanak. Oni će svi kazati neka si veličanstven. Ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Mimo tebe mi nikako nismo za prisne prijatelje, zaštitnike, sljedbenike uzimali. To jest, ne mogu se nama pripisati. Znači, ti poslanici, ti meleci, ti dobri, časni, čestiti ljudi koji zovemo evlijama, imamima i slično, koji su trebali nama biti uzor, a ne božanstvo u životu, oni će se odreći takvih. I to je najjači dokaz odricanje božanstava, ti koji su oni smatrali božanstvima, odreći će ih se na sudnjem danu. Da to robovanje tim božanstvima nije moglo biti ni u kakvoj vezi sa vjerom, niti sa razumom.